I čas ću vam pokazati kako da napravite svoj intro. Prvo što vam treba jeste Overdirector. Možete ga besplatno skinuti preko Google Playa, tako da hajde da krenemo. Idete New Project, ok, tu ništa ne morate da radite. I sad ima svoj napravljeni intro. Znači idete Color Board, crven na primjer i crno. Idemo nazad. Evo gledajte, to će tako, to će sve tako izgleda, idete ovdje, titel, i sad po meni najbolje, ovo. Onda tako slova idu, to ćemo dodati. Idemo ovako, tako, i gledajte, tu napišete, izvinite pauza. Ok, vratio sam se, mi ćemo da napišemo ime kanala. John Slina, tako. Da vidite opet, i sad možete naći boju. Ja nešto preporučujem ovu zelenu. Samo se tako. Meni mislim kako vi želite da se ostavi zelenu. Da se ovdje birate kakva slova da vam budu. Meni su najlepša Coming Soon. To su mi najlepša. I dodate, zelena sad, ja sam to zaboravio. Ja predržem tako i plavo. Meni je to najlepše, barem po meni. Ili crno, sad meni crno lepše. Ako hoćete vi možete i ovako, ali to nije nešto lepo. Najbolje vam je tako. I da ćemo tako. Sad ćemo da dodamo muziku. Vraćam se nakon što instaliram aplikaciju. I ok, nisam mogao da instaliram. Stavit ću neku random muziku. Sad ovo treba tako da ide. Na primjer kako će to da izgleda. Sad ne mogu ja to da pustim. Tako će da ide. Ali neće mi samo da vidite crno. Sad ću da dodam neku random muziku. Muzika. Emojis. And his name is John C. Idemo ovdje. I tako, evo gledajte sada. And his name is John C. Tako bi se trebalo da izgleda. I onda idete Save Project i imate vaš intro. Ako se sviđa video, ostavite like, subscribe, pause. Slučajno sam pauzirao. Pause.